ungatsheli uNkulunkulu ukuthi izinkinga zakho zinkulu kangakanani, kodwa tshela izinkinga zakho ukuthi unyazi lukhulu kangakanani. Ungatsheli uNkulunkulu ukuthi izinkinga zakho zinkulu kangakanani, kodwa tshela izinkinga zakho ukuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani. Thina kwakho sibekona wakupholindoda le ndoda yasebenza kumlungu isikhathi eside kakhulu, yayisithenjwa somlungu kuzo zonke izisebenzi zakhe. Umsebenzi esiwenza le ndoda yayumakhi ezindlu, inekhono elikhulu, isisebenzi isikhathi eside kulomlungu. Eseyithemba kwathi ngelinye ilanga wayibika amazwi akhe 4 wayibiza wakhuluma naye ukuthi umsebenzi sakhe sesiside kakhulu isikhathi ungenzela lo msebenzi, kodwa ngizocela ngenzele into eyodwa manje. Usuyayeka ukusebenza manje, uma usubethe lo msebenzi ongaphela le ndlu yobe usuqala ukunikeza ihlala phansi usefikele lo umsebenzi sakhe ngoba uyazi ngithola iplan ngicela ungakhele indlu enhle kunazo zonke izindlu owake wazakha, ngoba eyokugcina le oyenzayo emva kwalokho ngizokwenza. Wathi uthwele iplani ongakaze uyidwebe enhle nahonke, bayidweba thatha wonke amaplani umlungu bakhathanisa basebebona ukuthi le plani ayidwebile lihle nawonke amaplani. Bayisethi icela ungakhele indlu ulikhiphe lonke ikhono lakho ongakaze ulikhiphe ngoba usuyasebenza usuzoyebheka. Wasethi faka yonke imaterial oyifunayo, wahamba umlungu wayibusa yonke imaterial edingwa yilo makho wakhe. Wasethi uyabona sisebenzisa uma usuyapile le ngivale ngingena kuyo ngiyobiza lokwenza umcimbi omkhulu, idile elikhulu, ngibize zonke bonke abangani bami iy'hlobo zami. Uyazazi-ke iy'hlobo zami nabangani bami ngazala ney'ntukuthwane mina ey'khulu abacebileyo bobe bekhona ngalelo langa ngokwenza iphathi enkulu ngoba ngobembungaza ngizongena kulo muzi omkhulu oyokungaphele wokusebenzayo. Wasekhala wathi mayiqeda wasethi mlungu ngicela uthenge ezibhedlela, wayithenga ezibhedlela wasethi bombe emnyango wayibopha wasethi letha okhile bakho. Wathi ngosuku lokuthi umcimbi omkhulu wathi ngicela uyolanda iy'ngane zakho ulanda unkosikazi ney'ngane zakho, wakhipha imali umlungu wathi ngalelo langa ngizovula lokho kwami ngicela wena uthenge yonke ithenge wena nonkosikazi wakho nigqoke kwedlula bonke abantu nami sizosweka nonkosikazi wakho. Kodwa besithengana nengane zakho ngizobalike wasebeka indawo umlungu la nesisebenzi sizohlala khona nonkosikazi wakhe beswekile bedansa kanye nengane zakhe nomlungu naye nonkosikazi wakhe. Yasiyaqala idili elikhulu, ngakhuluma zonke iy'khulume umlungu lona kwaba ukubhila. Kwathi manje esukuma uphethe ophiye nansi irebheni iboshiwe lapha emnyango. Usethi mlungu ngiyayibona indlu yami engaphele sebenzanga semnyaka bayasala bashaya ihlombe. Wayesethi namhlanje ngakutshela sisebenzisana ngathi ngizokwazi ungaphela lo muzi ngicela ukhiphe lonke ikhono lakho ongakaze ukhiphe ngoba emva kwalokho bekusaqhubeka nomsebenzi wakhe usuzohlala ebhesheni. Wasiyabona umlungu nomesisi wakhe wathatha ukhiye waqonda nesisebenzi sakhe wathi namhlanje wathi wesisebenzisana uyabona namhlanje lento kade ungaphela angikutshela indlela ezokubonga ngayo eyakho lezo kanye nomzi wakho nengane zakho
yathi nangu-ke wamnikisele wathanda usike irebhini uhambe nenkosikazi wakho neka umlungu indlu uyifake enitha yonke khona basethi hamba kuyokhona wahlala isobhe wahlala isobhe wahamba kulo wakhala inkosikazi ekhala inyambezi engakulo bakhala bonke abantu yakhala nendoda yakhala indoda yona yakhala ukukhala okungapheli bathi uma bengena ngaphakathi unkosikazi wasejabula nengane kodwa indoda yilokhu ikhalile ngalo wazabuza unkosikazi bakukhalelani akafuni ukudla wayishaya ezibhini kwavele bahlala isobho bathatha isithawu ikhathazwa yini indoda ikhathazwa indoda linda inhliziyo yakho ngaphezulu likabantu kukhona indaba ethi umlungu waqala isebenzi sakhe sombhalo sisebenza sonke sisebenza njalo mayisuka umlungu asithathe afika sisekela baqalele umsebenzi siyagoma siphethe ifinger fashion mase khayisaphi sokubuyela emuva ahamba umlungu awusilanda njalo mayifika lesebenzi sikhuluma namanje sithi kunjengenxakakada izimhlalo umlungu lento kunjengenxakakada ububusele njalo makoshaya isithaba uyasilanda siyovela ekhaya mase koshayela awusilanda siyovela ekhaya mase kushaya isaphi shayisa asihambi kwenyama sathi masifika ayiwathi umlungu lento olokadona lokuyikhuluma lokufikile apha kungenxakakada u-Adamu wengane wakala wathi sihlupheka kanjena nje kungenxa ka-Adamu waphula umthetho kaNkulunkulu ngabahlupheki kahle aphula umlungu wathi wasebenzisa suka namhlanje azobe sakunika umsebenzi wokunye wathi siyahamba nonkosikazi wakho siholidini wavula indlu yakhe umlungu wasikhombisa wonke amakamela ngiyacabanga abelungu bayithanda na-episode wasikhombisa wazoke wathi kusuka namhlanje siyahamba nonkosikazi wami sothatha iholide lenyanga yonke wena Jona nangu-Phiye wamkhombisa zonke iy'moto zakhe wayisethi nansi imali eyocash awuzusebenza lutho wathi-ke ugeli wakhe uyabona namhlanje awuzosebenza uzoqashela ugeli wena uzoklina klile wena nje uzothatha uJona kuphela umphekele kokudla kuphela manje ufuna ukuyehotela uyothatha noma yiphi imoto ayithandayo ahamba ayongena ehotela mele ufuna ukuya ebhayisikobho angene ebhayisikobho yathi la uzolala laphanda khona wathi-ke namhlanje uzobuye uzolala ebhedruni yami nonkosikazi wakho ngoba ngifuna uwenelise Jona bese qedile umlungu sehamba wasiyambiza wathi wozala wayesefika phezu kwetafula wathi yabona Jona kukhona okunokusela makaze kunika abantu wathi basabo wathi lokalokothile wathi yabona lindishi phezu kwetafula ibheke phansi alukalokothile uzukalokothile lendishi hayi isisebenzi-ke lesisenze enkulu sikhuma zonke iy'nsuku bese buza kwenze njani futhi hawu yazi kokuthatha ukububali ayengitshelile ukuthi kanti lezi ngiyakhayo eyami waqala mkhombisa manje bathi yabona lapho endanga bona ngoba ngapheli mlomo ngenza ngamabolo engabuka wonke amaphutha awenza ngamabolo okungafanele awenza kanti namhlanje lento yakhe ukhalisa lo ukuthi angeke sawalungisa wenazo umlungu ukuthi kanti umnikeze sephazela manje ngeke sawalungisa uyokwazi ukulungisa nana hayi wasuka mlungu wathi yabona-ke Jona futhi ngelanga lokuthi kuphele uphathe imoto oyithandayo uzosilanda e-airport usuke bahamba Tamasa wenza yonke into watamasa nje akenzi lutho kuphela uyatamasa uthe empilweni linda inhliziyo yakho ngaphezu kokulinda kwakho noma kuyo kukhona yasuka inhliziyo iyabuza ithi kodwa basuthi
usekhothiwa amazwi kade wakho athi kunjenjenjengenga ka-Adamu wephula umthetho kunjenjenjengenga ka-Adamu waphula umthetho sekhothiwe ngosiyabuzela libalele ilungu ilanga kuvuliwe kushaya umoya isifiziwa hayi uba sibhidekile ube ngathi izindisi ngekubuqele ngenqale nakangaka athi ungayithinta suthathe zonke izinto la sasifiziwe wathi mayibamba bantwana bakhe enkosini ebambe indisi kanti ubasi ufihle igudane lakhe elincane wathi mayibamba nje kade lavaleleka lingaphuma ukhaya laphuma lakhatha laphuma ngomnyango langena esikotini wafunisana kadayithola wabuye wathatha indisi wayibuyisela kwadlula usuku wafona umlungu Jona ozenlanga tatinonke iteqala umlungu afika kuyo wafika waqonda lapha endishini engakangeno wayithatha indishi wayithi wasethi woza lapha yakuthintile la wathintile la uthinteleni la wathayibasi wathintile wathi wawuchaza ukuthini uma kuthi njalo bangumele umsebenzi uthi kunjenjenjenjengenga ata waphula umthetho ubushukusheni kuzothinta lezinto zabekile wenzani wena mina ngawuzima waqeda la kumlungu wathi nonke namhlanje uphelele waphela kanjalo wathi indlu yakho